Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite julienne pile. Za pripremu ovog jela za 4 osobe potrebne su vam ove namirnice: 3 pileća bataka sa karabatacima i jedno belo meso, 200 ml kisele pavlake, pola kilograma svežih šampinjona, 1 glavica crnog luka, 2 kašike brašna, 1 kašika mešavine začina, 1 kašika origana, 200 grama kačkavalja, 1 kašika paradajz pirea, 300 ml mleka, 50 grama margarina, ulje, so i mleveni crni biber. Potrebno vreme za pripremu ovog jela je 2 sata i 15 minuta. U šerpu sa vodom na šporetu stavimo meso da se kuva. Posolimo. Nakon 60 minuta kuvanja šerpu sklonimo sa šporeta. Meso izvadimo iz šerpe i stavimo ga u tepsiju, pa odstranimo kosti. Šampinjonima odstranimo drške, pa ih isečemo na parčet. Na zagrijanom margarinu u šerpi na šporitu ispržimo brašno i mešamo kašikom. Kada se brašno isprži, sipamo mleko i mešamo žicom za mucenje. Glavicu crnog luka sitno isečemo. Kada bešamel sos dobije potrebnu gustinu, sklonimo šerpu sa šporeta. Na zagrijenom ulju u tiganju na šporetu ispržimo isečeni crni luk. Kada omekša crni luk, u tiganj dodamo parčet šampinjona, posolimo, pobiberimo. Dodamo mešavine začina, u dublji sud sitno narindamo kačkavalj. Dodamo kiselu pavlaku i mešamo kašikom. Nakon što se šampinjoni isprže, u tiganj dodamo paradajz pire i origano, pa promešamo. Sklonimo tiganj sa šporeta. U tiganj dodamo parčad mesa. Dodamo i malo bešamel sosa, pa promešamo. Polovinu sadržaja iz tiganja nanosimo u keramičku posudu. Na sadržaju posudi nanosimo polovinu pavlake sa kačkavaljem.
nanosimo origano. Zatim, u keramičku posudu nanosimo preostali sadržaj istiganja. Prekrivamo preostalim bešamel sosom. Na bešamel sos nanosimo preostalu pavlaku sa kačkavaljem. Zatim u posudu sitno narendamo preostali kačkavalj. Stavimo je u rednu. Pečemo 40 minuta na 200 stepeni. Izvadimo posudu iz redne. Ukrasimo listovima bosiljka. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 2 sata i 15 minuta. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte temjanika. Vino se odlikuje zelenkastom nijansom i muskatno-cvetnim aromama ukusa temjanike, ruže i mandarine. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Prijatno!